Ibi rero bigaragaza neza ko nta kintu Yesu adashoboye gukora ku buzima bwawe. Bivuga ko rero nimba ushaka kubaho neza, nimba ushaka kubaho umuntu ukomeye, abana bawe bakazagira itangiriro ryiza ku buzima bwawe, hari ibintu ugomba kureka, hari ibintu ugomba kwakira. Ugomba kwakira Yesu n'umwami n'umukiza wawe. Hari ibintu twagiye twumva muri Bibiliya, nje kukubwira yuko bishoboka. Wumvishe inkuru y'umugabo witwa Dawidi. Dawidi yaragiraga intama mu ishyamba. Imana imukunze iramuzamura imugira umwami. Ibi bisobanura ibintu byinshi. Mu gihe wizeye Imana, ishobora guhindura amateka yo kubaho kwawe, amateka y'ubuzima bwawe. Kandi kwizera Imana ni ibintu byoroshye, ntabwo bigoranye cyane.